Thokozani bokhokho nomkhulisana kwasendoda ugogo bathini bathi mavula kuvale emsendoda o-anti usha. Hey, ngani zakwethu. Uyabona lento lena okuthiwa ukuthwala. Akuyona into eyingane. Akuyona into yomuntu ongazazi ukuthi ufunani empilweni. Yabona mina ukuthi lento athi ngiyibuza yona kwamina ngisabhayiza yayithi umuntu mayinomuthi wento ethize kungani yena impilo yakhe inje. Bengakhuluma wonke udodo ngahle ucabanga ukuthi ngawukhuluma ngoba bengazi into ade ngishaya ngangishaya ulwazi lwalungekho. Ngafunda ngokukhula, ngokufunda umsebenzi ngokukhula, ngokujula ngokusimo sedlozi. Ngase ngithola ukuthi lento lena yomuthi into ejulile more than bengucabanga. Akuyona into futhi ongayithatha at the face value ukuthi uzoyitshela ukuthi umuthi uyilento bese uma lapho njena uyitshela ukuthi wena wazi yonke into. Yingakho ngisho amakhehle engifunda kuwona amadala kunemibuzo abazokutshela ukuthi ayile angeke ngikwazi ukuyiphendula angiyazi. Hayi ngoba ngibuze umbuzo omkhulu ngoba ngihlakaniphile, cha, ngibuze umbuzo ento angayazi and kuphelele lapho, kodwa kusho ukuthi okunye akakwazi. Uzwe umuntu noma ngangithi mina uthi unomuthi woke kusumuntu utshwala kodwa ingane zakhe ziyadawa, kodwa abafowabo bayadawa, akabalaphi ngani. Uthi unomuzi unomuthi okwenza ukuthi ube nemoto kodwa yena akanayo imoto. That was my logic, and it was a very childish logic because I've learned the best later, but I'm not too late. I've realized ukuthi ikhambi lakho elizosiza wena as a healer uma lingakafiki kuwena, uma ungakanikezwa abakini awukanikezwa, usaphathiswe ikhambi lokulapha abanye abantu. Iyona into osaphathiswe yona ukuthi ulapha abanye abantu. Uyisangoma, hey in kodwa ungababona bakwabo abanalutho, hey kudliwa imbuya ngothi, hey ungabona kuvalwe ngehlahla in hey uyinto ethize kodwa indlu yakhe indlu yodaka in. Ngimina ngiyabazi amakhehle nezalukazi eyimise imizi okupaka izimoto ezinkulu, kodwa umuntu uyangena esigodlweni sakhona ngathi siyawa. Mosibuka njena ngazathi sifuna ukuwa, ngasuwa noma yinini. Mosibuka isigodlo sakhona, kodwa umuthi ophuma khona uyasebenza ushaya khona. So I've learned ukuthi don't judge the book by its cover. Don't. So today I just want to talk about the issue yokuthwala. Abantu balinda baze babe too desperate kuze baqale bathi kusukuma, and ethola ukuthi sokulethe kwesinye isikhathi thothi impande yakho isisukile kulabantu oyitshena ukuthi impande yakho ikubona. Umuntu olate wena. Why? Because of wena ubukade ulindile, ulokhu postpone kufanele babu uyasukuma lokhu uyapostpone, kufanele babu wenza into ethize lokhu uyapostpone. Wena into oyaziyo kunabantu abagude ekuthatheni ifone befone bebuza ukuthi bengifuna ukwazi ukuthi into ethize nethize isebenza kanjani. Gogo ngicela ungichazele lana, ngifuna ukufika ngiready in motshena umuntu ukuthi ihloniphe lento yokuthwala, wothi uzoyenza lento yokuthwala usukume uhambe ujubalale usithele, uhambe uyofuna usizo, uhambe uyofuna ulwazi. Ungahlali njena uzuthi ulinde imali, ungazi ukuthi ulinde emalini, ungazi nokuthi lento ozoyihamba uyoyithatha iyini, iyokusiza ngani, iyokusiza yini. Umbuzo lo. Iyokusiza yini? Awazi ukuthi noma lento lena oyeyilanda iyokusiza yini. Why? Ngoba zange uyinike isikhathi sokuthi phuma uyofuna ulwazi, uyofuna ukwazi ukuthi
yini le ufuna ukuyithatha, isebenza kanjani, ithatha isikhathi singakanani, iyimalini, ngayithola yini mina, ingifanele yini. Kodwa siyalinda ukuthi kuze kube late. Yingakho isithuka singabelaphi, iningi labantu abaxhapha inhlamba ku social media besithuka basethini bethi angisho ukuthi bonke asizwaneni ngesizulu, ngithi iningi kusuka kwabantu aba desperate abasuke bahlala bangenza lutho. Bakhona abantu abakhala ngoba kufanele ubone ukuthi hayi ubrother usister hayi ushawe emva kwendlebe, kodwa khona iningi asingalibalekeli leli ningi leli elikhuluma kakhulu ngoba kuhluleke yena, uhlulwe iprocess yena, uhlulwe ukubekezela yena, ngoba isikhathi lesathi afana sukume ngaso enza into ethize akakwenzanga lokho. Uye wahlala phansi waba ku receptionist, wabe receptionist, walokho ebuze imibuzo, wasebenza call center yokufonela izinyanga. Kunabantu abarana ama call center okufonela izinyanga, banama contact details okufonela izinyanga, ayikho inyanga angayazi. Kunabantu ayikho inyanga angayazi, angena number yayo, azoze akutshene athi usibani bani ngakhuluma naye, usibani bani ngakhuluma naye, uthi uphethe into ethize, usibani bani uphethe into ethize. Wake wayani wasutshena mina ngokuthi usibani bani uphethe, wake wayani uyisebenzisile yini wena into zakhe, ziyakusebenzela wena yini? Cha. Ngakusasa omunye mesesukumile ngecontact yakho leyo wena othi wena uyamazi lo muntu lona uyasebenza, mase notha izinto zakhe iphumelela besothi nimbone njena imina engamthumela kusibani bani kodwa seyibona ingcono ngami. Kanti cha, akunjalo. Kukuthina ngani zakwethu, kukuthina. But the more wena uyikhasha wena ku call center yokufonela izinyanga, yokufonela belaphi bendabuko, mina ngazi umuntu ozokutshela ngeMozambique athi une diary yabantu, une diary mhlambe angakutshela ngabantu 50 yabantu, 50 yabantu abahlukahlukene abalaphayo ukuthi usibani bani unjani, usibani bani unjani, usibani bani unjani, kodwa akekho noyedwa ake afika kuyena wazenza, walandela iprocess, walalela ukuthi ini isebenza kanjani, walalela wayinikela kumelaphi ukuthi esizakale. Yazi ingakho kunesisho esithi ahlazela abangena amabhodwe, ngoba kwesinye isikhathi uba nayo icontact, uyigcine kuyicontact, ufone utshene ube nayo ama means ukuthi uhambe uyofinyelela lapho, kodwa ugcina ungafinyelelanga. Why? Because of when usebenza call center usafuna ukubuza. Guys, there's a limit your research. I-research yakho fanele it must come to an end at some point. Awukwazi ukwenza research wena impilo yakho yonke. Wena nje impilo yakho yonke wenza research wena. Yonke impilo yakho wena uya researcher nje wena. Wena nje impilo yakho uya research, ufuna ukwazi, usafuna ukwazi inini. Like labantu laba abanabantu abadala, angeke uthanda ukuhlola njengomuntu onabantu abadala o in denial. Ngoba ungena kulo ufuna ukutshena. Ngikhuluma ngalento ngoba uJanuary ngiyazi bayophuma abantanta, wonke umuntu uthi uJanuary manje ngifuna unyaka omusha, unyaka wami umusha uqale kahle, ngifuna ukuyothwala, ngifuna insila imali, ngifuna ukuyogeza, ngifuna ukwenza abantu abadala, ngifuna ukufaka abantu abadala ekhaya, ngifuna ukuyobethela emzini wami, ngifuna ukwenza lokho. Dololo next week yi15 days of the month will be gone by next week. 15 days of the month will be gone. The main person or take mina engathi kuyena lento ifunayo itholakala eAngola, uyowaphamisa isandla wathi salukazi hamba naka amathikithi ngicela uyoyilanda lento leyo. Uthi tholakala kuphi? Ngathi eAngola. Wathi ngicela uyoyilanda. Ngiyakhona uqala nje unyaka, ngiyakhona Angola, ngiqala eSwazini, from Swazini ngiya Angola. Why? Because umuntu uyakwazi ukusukumela into yakhe, kodwa thina abanye silele phansi sigoqe izandla sithi hayi sokwesibone sesahlanganisa.
Uyazi lo language kunabantu athi behlanganisa 10 years ago namanje basahlanganisa. Kunabantu sekuhlangene besayithatha imali. Wazi kahle ukuthi into yakhe incane kakhulu idinga nje ukuthi uhambe uyokumthandaza. Ufike kumthandaza akuphethe lento akuphethela yona. Idinga inkukhu, idinga amasi, idinga into encane or into enkulu imali yakho uyayithola kodwa ukwenza lokho ukwenza okwakho. Isalukazi sendoda ugogo bathini embatha umavula kuvela emzini amadoda uAunty Usho. Thokozani.